Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagabay day bat kajingsong sa atangan u President ka Voice of the People Party uba Arden Miller Basayomod, nakalyang u President ka HSPDP uba KP Pangyang Ulaong. Ba umdon AA ban batay ni ban ong yi kajingyo i kabakambha jong kaseng VPP, bat umdon AA ban ong persya, yi ka A kabakaseng VPP ka don yi kajingtmu nagabenta ka jat penreo. Nah, ya kebeda bat kan ka ching ya yang ti jong ka VPP. Oi di program parti jong kan bro. Ngamdon ie ban partai ke kata ka jing i ka bakam ha ka jong ki. Ban ngamdon ie ban ong persya ke ka ban makhi ki don ka jing tu ka wang ta ka jing real. Ya kebeda bukan ngamdon ie ka comments ban ong marki ki don ka jong ka benta ka role ka parti. Itu kunjung deh kita jenang parti. Sampai kita kau wei ke jingmut, kau wei ke gol. Balik kimlah kan try lang bay dia. Ngaru ngamut ban keli balai pakam don ke suju mulang. I'm saying the same thing. Ba kabaha bangin don ke jing suju mulang te. Omdai tang bat ke NPP je VPP dan mangi ke SDP dan ke UDP baru ke ini ki parti ke bayang ke ju isu. Te ka jing sha ka long ba ka don kam ke ni. Nas no kunta. Dele bangan ong em dile utak ka dei to komdai ngam sunde mana. Dengan pernah tu bestang, bang, syuaga election, kebangi lagi kini election pada itu, bangi idam kamba, kimatri kam jadi ki parti tentang regional parties, penton fi kini bangi ongka ke alliance, kini ke jesu jumut lang fi dalam, tengah kata tengah kuat adu menu bat ni juplen ya kata, tengah hadu mentang impat poin ya kata, nangai bakal sedang kapor berlong sedang. Kini ke RTA kadang in. Ke RTA kadang in kita. Te atau ke HSPDP buat UDP kikran ni yang boleh kami ke solusi policy new punya mat punya. Iya kan? Kiru kita nak pakai MDA, partners kiru kita MDA partners kiru kita ni keju, ni keju. Padahal kita komiti ke begini kan dulu nilaikan bah nilaikan ni keju. Kikran muka RTA ni kum kita di RTA parti. Oh mengi, parti rudai RDA rudai kan? RDA kadai bandar gawe gasur. Misalnya kau kesur, ini keren dia kata. Dekat RDA ru keju tambah makir gelong part person jauh dari komiti, untuk parti kepada negara RDA, agak MDA pak ni bila parti. Aku jumpa ni dekat RDA, ini keren dia kata. Aku ni pada jendela kasih justice, orang pilihan ni bah, kadu yang ni kandung ni nanti Desember suatu election. Mana kan ni kita ya, kandung ini kami jongka, napok garu region, bah. Kini kita iwa kamat misal pendip syafi ki patnat parai tai kubor ba kadon ke jingi kendu kecumi bat kadon ru ke jingi kren jungi kendia dah gede bat kini reception policy roster ba ngidon ke jingi snow long ba ngimnya kun yang ni mar ka hok jungi pai par sno tambang ngimre bandon ba de kun ke jingi no ke jingi class mangi kun ki akili sai ki padon ye ke chu ka thong bandawa ya la ke chu mesti. Ia ba lagi dengan ada ke HSPDP ke Allah. Dan layo hi pasti lojong amnon kami lu kan ki dan reservation untuk daftar nomor kita. Pi kejing ke an objective ke bangi ngiyakun naga bentang ke separate state of kasih jinja state pada Karula. Kalau ke bangi dia ilpa, pakai kejing ambil tang reservation, pakai weki de nak tak kadau lalu pajba pediang ni pediang ru ni yang biasa perang yang kecil dah. Nampak ni ba. Ada subuh kan urlong kecil dah ke jungi ya kasih justice dari Karula. Ngatrai kata ke isu banyak keren kan persen ya perlu karo kan persen kasih kampun su. Ilawan tak wepat ke ratio jo reservation. Berngalaman orang ba ke 80% kan orang tak jungi ru kalau biang we pergi non tribal reservation dan kau beliau. Nampak kita pun pak kecing ijuni pak, wat kini kecing dawai ketin keteli, mo. Kecing itu ia kene ketin kasih, ke isu. Hadin bagilah persamaan budi ni. Ni haki life radli ki berdawa ban itu ia ketin. Haka home ministry pinlap ketin kasih juni ada maka gawe nak. Mereka bang dingin nama kita atli kita jadi beliau
Ni hab dawa ba dai bani yo lang maki yo lang mangi. Kalau mau jentut malah mana. Te kiwe ki isu ki babun ba ki bakum ka cek menteri dan beriti itu stru. Kesensyar la kada. Kau long try man try. Ni sutu syai ba. Kajai menteri jogi la kalong ka bari. Kajai menteri jogi kalong ka bari. Mo regi don la ka jong identity. Bangi don ru ka hok ya empowerment. Tak tahu ni seorang ba. Itu nggak wala ka jong state. Di juga pipin shimban tungko ongo ina ka sorkar India bahkan hai no ya ki breu kasi jatia. Pi keberingkong ngiron kami ka mandi jong pet ba. Kumulong menta. Bangin yo bania keren bania tai ya kani kamat. Hoi ki bubun ba menta ngidon ha kani ka Federation of New States mo idon kumba. Diki totally ki cai ndriu ki tawa mo. Then rei ka ba shay ka ba kloy ka lomba lari ki pai ba ki ui ya kata bangidon la kejong ka cai ndriu. Ka bangidon la kejong ka portion sha. Ka por bisa mo. Di katan kamban ai ni ka mandi kamot ya kecing bershan ka ba. Namar kamla banyak like bangit kan dei bandon hapo. Ka dei bandon ke jing ya tai nang kong na ka yingdor ba sa an juga sila. Kamot ki dei bandon ka ki arli ki jai ndri ban wan ka por ba. Ngin ya klat ka basuk hapo ka assembly ni tai ya ni kamat. Bat kata la le ka long lepa ba ka sarkar India kan namla mong em ni. Mar kamdon man ong em ni namar ba ngidan ka hok kum ka jai ndri ko itu berpang. Agak ka six schedule itu gerbang ba ka jai ndri baro. Kumpulan mata kita nak cuma council, district council, cuma kita nak kata United Kasih Jentia atau Mosque Council, mau tidak ada kerja itu kita dari India. Atau kamtang ya kipai bah, laki atau kam bandon no, lagi jauh kerja ada di kebetulan kam kipai bah bersuatu. Bagi ibu ya kalau awal saya kerja itu beri, bagi suatu bagi tangan ini beri, bagi yok lut bagi hok, bagi kibor, nak sokar India, lagi jauh kerja beri. Bagi don ru ka hok ya empowerment tak tahu ni seorang ba. Itu nggak wala ka jong state ka solution. Ya ki bun ba ki ti e, ibran ko ka jela, ba shop.